Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za štab Srpske narodne partije dr. Nenada Popovića. Hvala vam što ste se odazvali pozivu i kako smo najavili prošli put, svakih 10-ak dana ćemo predstavljati po jedan resorni odbor sa svojim programom. Trenutno se mnogi pitaju šta smo i ko smo, ne zato što smo glasni ili što smo veliki, već zato što je naš korak siguran i što nas vodi baš tamo gde smo se i zaputili. U bolju i lepšu budućnost za sve građane ove opštine. Srpska narodna partija dr. Nenada Popovića je stranka koja se trudi i trudit će se da obezbedi bolju budućnost za sve građane, a ne samo pojedince. To je jedni koncept koji je održiv na duži rok. Ovo se svakako dokazalo i u praksi, jer samo zajednički rad i trud uvek ima uspeha. Svako može da da svoj doprinos i da dobije rezultat svoga rada i zalaganja, bilo da je u pitanju nauka, privreda, kultura, poljoprivreda, medicina ili sport. Sve su ovo bitni činioci svakog društva koji moraju ojačati svi podjednako. Svi mi činimo lanac i svaka karika je bitna. Zato se Srpska narodna partija zalaže za jačanje svih karika društva i svih slojeva društva, poštovanje prava manjina i prava svakog građanina bez obzira na versku, rasnu ili klasnu pripadnost. Predstavljam vam našeg predstavnika resornog odbora za socijalna pitanja sa temom nacionalnih manjina, gospodina Željka Radla. Izvoli, Željko. Kao prvo pridružio bi se predsedniku izbornog štaba Srpske narodne partije u Kikindi, gospodinu Branislavu Kruniću. Poželeo bih vam dobrodošlicu na ovu konferenciju i zahvalio bih vam se što ste se odazvali našem pozivu. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati ovako lepu saradnju. Pa da počnemo. Delovanje Srpske narodne partije dr. Nenada Popovića zasniva se na poštovanju nacionalnih, demokratskih i načela građanskog rodoljublja. Zaštita nacionalnih i državnih interesa Srbije kao i srpskog naroda predstavlja temeljne principe na kojima Srpska narodna partija zasniva svoju politiku. Znajući da su u stvaranju Srpskog demokratskog društva veliki doprinos dali i pripadnici drugih nacija, Srpska narodna partija će se sledeći svoju demokratsku politiku boriti za prava svih građana Srbije. Cilj Srpske narodne partije je stvaranje moderne, politički i ekonomski snažne Srbije, gde će svaki građanin imati bolji životni standard i sigurniju egzistenciju. Pravo i obaveza srpskog naroda je da u realizaciji ovih ciljeva prednjači i pruža primer. Kao član izbornog štaba Srpske narodne partije u Kikindi, koji je zadužen za socijalnu politiku i saradnju sa nacionalnim manjinama, moram da istaknem da je upravo pitanje nacionalnih manjina jedno od ključnih pitanja za naše područje. Zašto je to tako? Svi znamo da živimo u multietničkoj sredini, gde osim srpskog naroda društvo čine u velikoj meri i pripadnici nacionalnih manjina, kao što su Mađari, Rumuni, Rusini, Romi i druge nacije. To nikako nije hendikep, već velika prednost za teritoriju opštine Kikindi, jer samo zajedničkim radom, zalaganjem i uključivanjem svih pripadnika društva možemo realizovati postavljene ciljeve. Što se tiče problema, njih je nažalost mnogo. Kako za srpski narod, tako i za pripadnike nacionalnih manjina, glavni problemi su nezaposlenost, socijalna ugroženost, egzistencija. Svetska ekonomska kriza uzela je maha i najviše pogodila manje obrazovane ljude, nezaposlene ljude i stanovnike ruralnih naselja. Sve je više socijalno ugroženih i kad pominjem tu grupu moram da naglasim
romsku nacionalnu manjinu. Romi, osim problema koje sam prethodno naveo, imaju i još mnogo ostalih problema, od kojih su najbitniji neobrazovanost, nedovoljna socijalna uključenost, odnosno društvena neintegrisanost i nedovoljna informisanost o pravima koje Romi imaju. Kad pričam na tu temu, često volim da spomenem pokojnog gospodina Trifuna Dimića, romskog pisca i borca za ljudska prava, koji je rekao: siromašni smo zato što smo neobrazovani, a neobrazovani smo zato što smo siromašni. Upravo to je najveća prepreka Roma za društvenu integraciju i uključivanje u društvene slojeve. Preko 80% ove nacionalne manjine je neobrazovano, a samo nešto preko 1% ima fakultetsku diplomu. Afirmativne mere za Rome postoje, ali to nije krajnje rešenje. Kada kažem afirmativne mere, mislim na upis u srednje škole i na fakultete. Međutim, vrlo često se dešava da Romi koji upišu fakultet, taj isti ne završavaju zbog teške materijalne situacije. Tu nailazimo i na drugi problem, a to je nezaposlenost i isključenost Roma iz privrede. A to nije samo problem Roma, već problem čitave države. Jer isključenost tako velike nacionalne manjine iz privrednih tokova i sa tržišta rada stvara velike gubitke za državu. Tako Svetska banka procenjuje da isključenost Roma iz privrede i sa tržišta rada stvara gubitke državi Srbije od 231 milion godišnje kroz produktivnost privrede i 58 miliona evra godišnje kroz poreske prihode. Srpska narodna partija teži da pored direktnih izdvajanja za brigu o ovoj društvenoj grupi, državne institucije pronađu rešenje i mogućnost za njihovo poslovno angažovanje i kroz određene olakšice motivišu poslodavce da socijalno ugroženim licima ponude odgovarajući posao. Takođe, Srpska narodna partija smatra da određeni broj radnih mesta namenjen ovim grupama stanovništva mora biti pokrenut kroz javne radove, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Plan Srpske narodne partije u Kikindi, ukoliko nam ukažete poverenje na predstojećim izborima, jeste da se formira Kancelarija za nacionalne manjine, koja će biti usko povezana sa lokalnom samoupravom i sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava. Ta kancelarija bi zaposlila stručne i edukovane ljude koji bi poznavali problematiku nacionalnih manjina i na te probleme pružila najbolja rešenja. To je to, hvala vam puno. Imate pitanja? Evo, za predsjednika čisto da prokomentariše malo saopštenja ovo što smo dobili malo pre u vezi sa odnosom sa NATO-om. Srpska narodna partija se zalaže za raspisivanje referenduma protiv članstva Srbije u NATO. Naša Skupština 2007. godine usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti kojom se Srbija deklarisala kao vojno neutralna država. Ako je Srbija pravna država, moramo da poštujemo stavove koji su usvojeni u Skupštini. Vojna neutralnost znači da Srbija treba da razvija balansiranu vojnu saradnju sa svim savezima, a to podrazumeva da naša vojno-teška saradnja sa Rusijom mora da bude podignuta na isti nivo kao i sa NATO-om. Podsećamo da je Srpska narodna partija jedina partija u parlamentu koja je glasala protiv nedavno usvojenog sporazuma Srbije i NATO. Akcija nam je u subotu od 10 do 16 časova na trgu, gde ćemo prikupljati potpise podrške za približavanje Ruskoj federaciji i protiv ulaska u NATO pakt. Šta konkretno znači to približavanje? Direktno Kancelarija za saradnju sa Ruskom federacijom uspostaviti istu saradnju kao i sa Evropskom unijom. Kikinda što se lokala tiče sve bliže Evropskoj uniji, a rezultata nema. Ta kancelarija bi bila spona između Rusije, dolazak ruskih investitora ovde
približavanje Kikinde Rusiji i Rusije Kikindi. Hvala. Molim.